Tini ka tata IPL 2024 match nong 64 in hinjago o match thungjanai Delhi bai Lucknow ni kasar thungjan o match thungjanai Delhi ni home ground Arun Jaitley stadium ma thungjanai manke Delhi rang ni home ground na ta tai miapro ni match ni kokha tama sachanai Kolkata bai Gujarat match tongmon match ka 3.5 ঘন্টা হাইরং নাইসিমান পরে ম্যাচ ন ক্যান্সেল খের গা ওয়াতিন অবন নখারক চাই হাইন বাগৈ জন 1 পয়েন্ট রেখা হাইন বাগৈ গুজরাট 10 পয়েন্ট তংমন বাংনি 11 পয়েন্ট ছয়কা তাই কলকাতা 18 পয়েন্ট তংমনি 19 পয়েন্ট ছয়কা গুজরাট অলমোস্ট এলিমিনেট নংজা গুজরাট এলিমিনেট নংজা পাঞ্জাব তাই এমআই ব্রক তিনটা টিম এলিমেন্ট অঙ্গি থাংজাক হাকে তিনি ম্যাচ বেলাই নি নাজংনাই তিনি ও ম্যাচ থংজানাই 7:30 অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম ma thungjangnai o match ke Delhi rang bagoi do or die ngai tini brang ni last match ni jane bak tini paya bang ta no bro eliminate than no hamnai tini bang last match tin be soi dobar match song nai long no robu back to back bro bu harin phai long no robu hanin brang tai duita match dong bang tak 12 point dong tai Delhi rang bu 12 point na tongo thangnai je Hyderabad match ong thene je long no rok payang thene ajagawa bak pai bak soi point soi man ajagawa sanju pora ekdom markhe hinir khaje Kerala no hain ba Kerala hol tai kisah misah kenal khobor rok bo atim ni yakane ba jaga captain ba khaigla hin kenal tai batini je match ba team bai baksa phaile bo dille bo saijung si last phaine penu tai bo kenal atim no yakar na hinoi kaise international player na la sanju geng ka bo bai kai khaiman ba camera pas no bai ka kutu man head ba no abuni abe peri tam sanam suk tolo comment kai chemano he tini phai chung playing 11 ani tai match our win prediction ro lani chung phai poila ka DC ni je playing 11 bhai je ung na le gana match win prediction ro lani last of phai chung first DC ni obna le ta playing 11 number 1 ngai Fraser no ngai number 2 Abhishek Poral number 3 Sai Hope number 4 Rishabh Pant captain ba o captain o jaga back khai ka thangnai match ben khai ja number 5 Akshar Patel number 6 Tristan Stam number 7 Rashik Chalam number 8 Kuldeep Yadav number 9 Mukesh Kumar number 10 Ishan Sharma number 11 Khalal Ahmed impact player kata David Warner par muthing mano gesung hain hai Lucknow no playing 11 9 thake number 1 Quinton de Kock nai number 2 KL Rahul captain number 3 Marcus Stoinis number 4 Nicholas Puran number 5 Ayush Baduni number 6 Deepak Hooda number 7 Kunal Pandya number 8 ke Gautam par muthing mano oi ke ba Mohsin Khan par muthing mano number 9 Ravi Bishnoi number 10 Nobin Ulhok number 11 Yash Thakur impact player ke bro Yudhir Singh par muthing mano adin o duita team ni playing 11 ke jota thik thang ba top kori mana ke mat no happen chini mote man chin wa chuman mote ke o match no Delhi rok par painan chance no te percentage bong yang kama tong LS jinam no aso kom taman sirba bu pora motak nai ke bong match bro thik thaken bong jiti phayu 12 tarik theke 18 tarik jara pora play of match ta tini যদি নো দিল্লি রক পাই আহ বরক নগা হাবকা এলিমিনেট থানাই যদি নো অবরক বো এলএস রক পাই আহ কে তো বরক পেলেম বগি मा नासिं नाइ जाते अन्य टीम रंग बो टीम हारि के बक फाइनम दै सिस्टेम को नासिं मा तन ता पेस बक प्ले ओबो थांगै मान नाइ गनां मारि खनां तां वानसौ तिनी बो टीम पाइ माना ताइ खनां तलो कमेन्ट खैसा इ बिसियो बो टीम प्ले ओबो बरक क्वालिफाई खाइ मानो न कलकाता तो अलरेडी क्वालिफाई खाइ जाते ताइ तीनटा टीम सबसो क्वालिफाई खाइ मानो न तलो कमेन्ट खैसा परा थासके कमालाइन नेक्स्ट भिडियो हामबाय।